Kumbasau rengut kimadia pelala pakawek terok kembaliano apurud nong hapo San Antonio Texas. Kini kimadia pelangai bagi day jung kiberiu kibasuan ra na kawek jika. Bar gila bandai kibasuan kidnap lane kibala sadi. Laong ba kiberiu kibayat na kene jika. Hak baneng kong kimpe perkari bandon beriu hapo bane terok. Ndre day tat onda kliyo sengu ya kasur panjang rap. Bar kasurun ya kumta kisah leit pentim no skibor puliat. Bar onda kibor puliat kilawan man pli kene ketelar lane keterok. Dalam bani ki majap kebala celang tar po jo kene katrok kan tubi ki kan rimur ki bepat ki badon apeng kajing telot bar kajing tekan bar kajing lahop jo kene kali ki bala saset op sapo na pedeng kini kan rimur ki badang yam songur ki kan arit bar na pedeng kini ki bala yapat om semdot kan arit redon tak ki bala sudah kini ikan rimur ki badang yam ladon apeng kajing telot bar kajing tekan kamtan kajing saset op sapo jo kene katrok kajing bomio ai kelar bar pedeng kajing siet kumta la perket no ki sepo hospital bar aji sumar Siu langai bagi nek bayap tidak bandai nak kedal kajing tekan bar kajing seliang bar kajing bom la siu ban yo ekler kebabiang mari musim nama kajing saset op sepok jo kene trok langai ba kini rak bor li ino e kene kibriu namar bakiting yo sakem bar nalor ba ledon kepala yap kumta kenang siu ban penon kam lani kimla siu ban bui kini kibriu kepala yap bar halor kene kajing dia kipulit jong ketesas kilara no ikilengut kibriu bentuk kit Loong ba kini kibriu kila bandai bawan raan po Mexico bar loong susu ba hapo jo kene kejeka hapo sana Antonio Texas kaporda bar ka Mexico kajur ba kajing kayibriu kamtam yaki kentai ban salam sapu USA matang kini kumde sibuk